guhera ryari tubwira amahanga tubwira Nations Unies akarengane kacu kandi bakakabona kuranyumva neza bakakabona bakabibona ko turengana not happen nta kintu na kimwe gikorwa kubw'inyungu bakeneye muri kiriya gihugu ntaco bakora icyo dico cyambere ngusubije second aba banyamurenge bitwa Kagara batuvuyemo bashaka kutugambanira kubw'inyungu zabo inda zabo nini yani bivuge gute abangaba kubera ko ibo barashaka nko kuva mu bwoko nimba ariko twababwiye twarabwiye ngo nimushake muve mu bwoko mugende mwita ndi moko kubera ko ndi mukira abanyamurenge nta munsi baravugira ubwoko nta munsi baratakira ubwoko ahubwo baza bataka ikindi gihugu ngo gifasha kivuge cye gihugu baza bataka u Rwanda kuko birazwi bakataka u Rwanda umva kubwira ico shaka kuvuga bataka u Rwanda ngo ruradufasha bakarwataka ngo nirwo ruduta mu bibazo yewe twogira Imana tukafashwa n'u Rwanda twaba tumeze gutya ahubwo se none se abandi bose bagiye bafashwa ibo bageze ku ntego muraho neza muraho murakomeye turamahoro natwe kongerere tugaruka ku murongo wacu ariko none uyu munsi nagasha dufite undi mutumirwa wacu cyangwa se mugenzi wanje umunyamakuru wanje mugenzi wanje bitwa MI Africa TV muraho Jonathan muraho cyane ariko suza aricyo bitwaye sasa insuzanyo y'ubu dusiga tuvuga ngo M23 twirwaneho M23 twirwaneho M23 muramumva deja abadukurikiye deja umurongo tuse twinjiramo siko bisobanura nakumvishije deja umeze utese ndashima Imana urakoze cyane kuba uduhuye nawe tuzeranye imyaka miaka myinshi miaka mingi sana na ujamaa tukijuana by the way kabisa tumesomea naye Goma kabisa tumeishi naye Gisenyi naona bana Mugangari bana hakuna change kwako bwana no change misizeki by the way abantu bazinge ntabwo saza no kumeze kandi ifite imyaka myinshi cyane buriya none ubimeze biti reka tubakire kuri MI African TV mwese aho muherereye ku isi twonge tubahe mwaramusaho bukeye ubu nyine hari aho bukeye ibyo mfite aho bwije tubahaye mwiriwe twongera kubakira kuri MI African TV ndetse no kuri Jovit official 30 wowe kudukurikirana iki kiganiro kiri buze guca kuri izi channel zombi kwa ebyiri kuri MI African TV ndetse no kuri Jovito official dati so wowe utarakanda subscribe kuri Jovit official dati kanda subscribe ndetse bikore rosa umutima mwiza kora subscribe ngore share ngore like comment wowe utarakora subscribe kuri MI African TV bikore kubera ko kudushigikira kandi kutwereka ko dukora kugira ngo aya makuru tuzajya dukora akugereho igihe obvious akugereho bwa mbere nuko uzabakanza subscribe nta kwa kundi kuza kutubwira ngo sinabonye ikiganiro impamvu utabonye ikiganiro nuko utakanze subscribe ariko natwe se kuki tutatera imbere kuki bataduhereza iyo subscribe niyo comment niyo like ubidukorere turi abantu banyu turabanye ubidukorere bavanye reka tubwire kwanza abantu bagomba kuduha subscribe n'abangaba Jovito ntawe umuntu wese nyine cyane hari abantu bumva runo rurimi dore ikibazo cyanje uzi ikibazo cyanje mfite abantu hano batumva ururimi rwacu kandi ni benshi bakoze subscribe iwanje by the way niko na watu wengi sana wa Kenya wamefanya subscribe kwangu
mkiangalia channel ya Jovit haijaanza kama hii story tumeanza. Ilianza kama story ya movie. Yeah, I know. I'm actor. Yes. Sasa mimi ni actor wa movie. So wakati nilianza watu wengi majority walifanya subscribe ni wa Kenya. Hata tunaomba waendelee waende kufanya subscribe. But for now tume change kidogo kulingana na situation wanajua kwetu Kongo. Sometime wa Kenya ma brother, ma colleague, ma friendly venye muko mahali venye muko munaelewa situation ya Kongo, dunia mzima inaelewa shida ya Kongo sahi. Si lazima ni kweli. So for now kwa kulingana na ile kitu tunaongelea, ndio maana tunaongelea kwa lugha yetu, tutachanganya. Yani tutachanganya. Tujaribu tuchanganye at least kila mtu aelewe. Unajua kuna wenye una post wanakuambia tuelewe, na watu wako wanakuambia mbona hawaelewi bana, hawaelewi. Tumekuona kwa TV but tumekuona kwa TV tuelewa tusikie. Na nini naendelea? Na wanajua ni nini naendelea kwetu Kongo. Lakini hawajui ni nini shida. Wakenya wenzetu na wenye wanasikia Kiswahili wa Tanzania, East Africa, sisi mimi huyu jamaa na mimi sisi wote ni Wanyamulenge. Si ni kweli? Tena wa vijana, si wa vijana. I love my tribal. You love your tribal? Yes, I love my tribal. I'm Mnyamulenge. You are Mnyamulenge. You are proud. Yeah, I'm proud. Uko proud, unasikia yani. Why not? Why not? Yes. But for now, nchi yetu iko na shida na sana kabila yetu ndo inateseka sana. Tunasema hivi, kabila yetu ndio inateseka, kabila ya Wanyamulenge. Sisi unaona sasa huyu ni kijana na mimi ni kijana, bado hatujafika miaka ile ya wazee ati lazima tunaelewa siasa mingi. But for now tunaangalia siasa yetu. Bro, yes. Kuna story si baba yako swali yangu. Baba yako wewe uko na bibi ama una bibi hujaoa? Mimi nimeoa kwa kilugha narashatse. Warashatse. Umeoa. Cyangwa se mu Kinyarwanda bango wararongoye. Wararongoye. Yego. Yaani uko na bibi? Yes. Niko na bibi na watoto. Na watoto. Yes. So baba yako, boma, yani niko na boma. Kuna boma. Yes. Kuna boma yako. So baba yako yani yaragushingia amekujengea boma, uendelee maisha yako. Yes, nianze boma yangu. Uanze boma yako. Swali yangu ni example. Na unaelewa kila mwanaume lazima asukumwe ndo afike kwa target fulani. Ndo upate kazi mzuri. Lazima kuna mtu atakuweka kwa hiyo kazi mzuri. Yes. Ukaze kazi mbaya, kuna mtu atakuweka kwa hiyo kazi mbaya. Yes. Si ndio ile hivyo? Lazima kuna ile kusukumwa na mtu. Yani umuntu yigira agirwa nundi. Yego. Siko bigenda se? Umuntu agirwa nundi nk'abantu mwe. Nta muntu wigira. Yes. Sesengurira ukuntu sanishije twebwe bitewe n'ibibazo byacu kwa sababu ya shida tuko nayo sisi Wanyamulenge. Yes. Ni gute twagombaga kugirwa kugira ngo tuba abagabo cyangwa se ni gute twagombaga kwigira mu cyamake? Urakoze cyane. Nkuko warubivuze, uravuze ngo buri muntu agirwa nundi. Kugira ngo ugere ku kintu nuko umuntu agomba kugufata akaboko. Sibyo? Ni byiza iyo umuntu agufasha akaboko, ni byiza yuko umuntu agufata akaboko kugira ngo ugere ku kintu runaka. Biba byiza ko umuntu agufata akaboko. Kubera ko tuvuge nimba urugero hari ikintu ushaka kugeraho. Urugero nimba gushaka uburyo bwose ngomba kugera kwa Perezida wa Repubulika ya Kenya. Kugera kuri Perezida wa Repubulika ya Kenya. Yes. Nuko hari umuntu ngomba gushaka umfata akaboko kuko zino kugira ngo akugeze duwa kwigezayo.
yes nimba hari urwego nshaka kujamo kugira ngo ubumbe uwo ndiwe nuko hari umuntu wamfasha akaboko wakugezaho angezaho amashuri wize nuko hari umuntu wagufasha akaboko arishura kugira ngo ugire gute ugire level nziza iyo ufite ubu rero muri ubu buzima rero buri muntu akenera umufata akaboko kugira ngo rero ube ushaka kubaho ni ukugira ngo wiyungane n'undi muntu cyangwa se witeranye n'undi muntu kugira ngo ugire imbaraga babiri baruta umwe ababiri baruta ababiri baruta umwe mu bantu namwe murabizi aho umusaza umwe yigira inama yo gusara so rero icyo bishatse kuvuga ni iki ni ukuvuga ngo rero iyo uvutse bakakurera ukagira igihe cyo gushaka umusaza aza gufasha akagufasha mu byo gushaka akagutangira inkwano urabizi muzi wacu akaguha inkwano gukoshanya akaza agenda agakoshanya akagira gute abyirukamo nawe wenda wiruka mu tundi tuntu two gushaka udufaranga two gukodesha ariko usanga kenshi umusaza ari we watangiye yarashoye byinshi kugira ngo ugere muri ni ukuvuga ngo iso wakubyaye data wambyaye iso wakubyaye niwe ukugira umugabo agatanga inkwano buri kimwe cyose kugira ngo akugire umugabo uriwe kuko wowe ntabwo wakwigira umugabo nta bushobozi ufite uruwuhe nta bushobozi ufite ushaka kugira ngo nawe ube umugabo wigire ndagira ngo ubisanishirize buriya rero duca imigani ariko kandi turabizi duca imigani ariko tugira ngo tujye no muri politiki twabura kutanabisanisha na politiki yacu tubayeho mu yacu turi abajene tumaze kumenya gusobanukirwa no kumenya tukamenya of course ndabesha se wari uvuze gute nuko none ni gute hari wowe umunyamurenge yo kwanga umufata ukuboko simvuga ubwoko bw'abandi ndihera ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge kuko nija mu bwoko bw'abana zabangiye muri politiki itandeba kandi ntabwo bindeba ariko durashaka nanone nubwo uvuga iwacu ariko nane twibuke ko turi abakongomani ndanabyemera ariko wemere ko kandi ku bukongomani hari abo birya bikanabangamira ko muri abakongomani kandi ni ngombwa yuko kuba mumeze gutya musa gutyo ufite isura uvuga runo rurimi uvuga umenye ngo mbere niba turi buganire nakuganiriza ibibazo bimwe bamwe batekereza uko bagutekereza wowe umunyamurenge ndabikubaza noneho nurangiza urabisubiza nk'umunyamurenge kandi nk'umukongomani cyane rwose kuko njye ibibazo bibaza ndabizi kandi suko ntabifitiye igisubizo kandi suko ntabizi ariko ndabikubaza cyane siko bimeze ndi tayari kugusubiza premièrement ikibazo cyane cya mbere kubera ko usa gutyo niko nisanze niko wisanze imana niyo ariko wowe nta gusa n'abaturanyi banjye batuye muri Congo nabo ntibasa nkaje nawe ntibasa nkawe ngo kwa kundi nsa ntibasa nkaje nanje sinkisa swali yangu ni namuuliza kwa nini huyu jamaa anafanana hivi sura yake iko hivi kwa nini yeye ako tofauti na wakongomani lazima ni kujibu aje. Look at in Kenya for example,
hapa Wakenya ukiona Mkalenjin hafanani kama Mkikuyu, ukiona Mjaluo hafanani kama Masai, kama hata kama Mkisi kama nini, hata Mkikuyu akiona mwenzake Mkikuyu anajua huyu ni Mkikuyu. You understand? So uko Imana yaturemye, uko twisanze, none se nije wabigize mu ruhare kugira ngo mere gutya? Wowe niwe wagize uruhare kugira ngo mere gutya? Shida ni moja. Jamaa anasema tumeishi hapa Kenya na yeye. Kuna kabila mingi. Mkale, sura yake ya Mkale ni Mkale. Mjaruo ni Mjaruo. Hata Mjaluo akiona Mjaluo anajua huyu Mjaluo. Anaona ni Mjaruo mwenzake. Mkikuyu anaona kabila yake ni Mkikuyu kweli. Yes. Mmasai anaona kabila yake ni Mmasai. Lakini shida ni kwa sababu kwa nini Kenya, Kongo, mahali umezaliwa, kumekuwa shida kama hiyo? The first of all, si Kongo peke yake. It's not Congo only. Si Kongo peke yake? Twibuke mu Rwanda. Yes. Genocide yabaye bica Abatutsi. Yes. Kuko ari Abatutsi basa nk'Abatutsi. Watutsi wanafanana kama Watutsi. Nyine basanze nabo basa ari Abatutsi. Bayani wamejipata tu ni Watutsi. You understand? Yes, naelewa. Abo barabica ngo mwebwe muri Abatutsi. None se nibo bigiza kuba Abatutsi. So hakuna mtu amechagua kabila hii. Sisi wote ni wana Afrika. So rero natwe iwacu Murenge. Ndetse cyane cyane nabo muri Nord Kivu abo bita Abanyamasisi. Ndetse n'Abahema. Uribuka abantu bazapfa Ituri? Yes, naelewa. Urabizi ko bazapfa cyane? Nasikia. Urabizi ubivuga ngo nasikia urabizi. Yes. Ni wanyu urabizi muri Kongo. Urabizi ko bicwa cyane nabo. Kubera ko ari abantu bafite mbese ari Abatutsi. So wewe sasa inamaanisha you support. Yes. You support. Unaona venye Muhozi anaongea? Muhozi anaongea you support watu wao wanauliwa hiyo side. Mubizi se? Ya Hema na Ituri huko. Sikuwa ngo na support. Support si supporting ahubwo ni ibintuzi. Yani ni vitu najua. Watu wanauliwa kwa sababu ya ukabila wanafanana. Yes. Na tena ni minority, wengine ni majority. Minority wanauliwa na hawafanyi kitu tu, wanauliwa vile wamefanana. Ukipata urabizi ko kuva kera. Sivyo? Hari umuntu. Sasa swali yangu ni moja bro. Wewe ni Mnyamulenge. Naelewa. Bado Kongo kuna shida ya ukabila, kuangalia sura, tribalism. Hiyo nayo nilipeana example moja. Venye mimi nilivamiwa kulingana na sura yangu kama Mnyamulenge. Karibu niuliwe by the way. Karibu niuliwe kabisa live. Nilikuwa Goma yele. Karibu akuchome. Karibu nichomwe live ilikuwa karibu 6. Karibu nichomwe live kabisa. Na kuna kutengeneza wajamaa wote tulisoma wa kolege wote walikuwa wamerudi Kisenyi. Mimi ndio niko nimebaki Goma. Karibu niuliwe kwa sababu ya jamaa wangu kolege Mnyamasisi aliuliwa kwa sababu ni wamempata kwa nyumba yake. Ime happen kwa macho yangu, si story ya kuambiwa. Of course. Ni kitu ime happen na macho yangu hivi. So hiyo nayo niko na ushuhuda. So na hiyo ndo by the way siku hiyo ndo siku niliambia Mungu. Mungu. Hari bitangaza Imana izikora ikagukura mu rupu nibyo Imana ngo izigukura mu rupu. Hari kunozo usenga muri wowe kwavuga ngo jewe Mana wankoreye iki? Mana wankoreye iki? Mana wankoreye iki? Ayo masengesho ndatekereza neza ko twese Abanyamulenge tuyazi. Iyo ushaka gushima Imana, uza wibuka iby'Imana yagukoreye. Nza nibuka uwo munsi Imana icyo yankoreye. Yagukuye mu rupfu gushira mu bugingo. Uko niko kuba. Yagukuye mu menyo y'abakibamba. Nari narangije nzira ubusa ntazi icyo nzira. None se wazize iki? Ni iyo sura yawe. Takindi. Tiwari wibye, tiwari wishe, tiwari watukanye,
byambayeho live saa 12 abaturage bamanura imodoka babanura bitagenda kugira ngo banyivugane ngira Imana ari ikintu zamvuga abayitijya bro abo twiganaga niyo barwanyiriye uwo munsi baramira ngo Jovi leo Jovita anakofani niyo bagize Imana bacishaho ndagenda Imana uwo munsi nyine ndi wari uwanje wo gusigura. Sasa shida yangu ni moja brother, Wanyamulenge cyangwa se ubwoko bwacu ntabwo twumva iki kibazo kimwe. Waciye umugani uravuga ngo iyo iso aragushingira akagucuza ugakuranya ugacuza. Yes, oya barakonsa ukakucuka noneho iyo bagushingiye nyine bakubwiye ngo uje kubaka urwawe bagucukije ubwawe. None ni kubera iki Wanyamulenge wamekaa miaka na miaka wakiuliwa wakiteta, tunauliwa, wanaenda UN, wanaenda kwa serikali ya Kongo, wanaenda wapi na wapi, hakuna mahali Wanyamulenge wajafika, lakini sauti yao haitoki hapo iende hapa. Haifiki mahali, ni kama sisi hatukufi. Ni kama kuna kwetu hakuna watu wanauliwa kwa sababu ya ukabila ama kwa sababu ya kukimbizwa watoke kwenye wameishi miaka na miaka, generation waende ati wanataka kuwarudisha kwenye wametoka. Lakini shida ni moja, nyinyi Wanyamulenge bamwe baremera, abandi bakavuga ngo turi muri leta ya guverinoma akagara. Na bwira ako kagwara nibikiza numva sinza mbyumva. Twebwe nk'Abanyamulenge ni ibintu bigaragara n'amaso ko twanzwe, kandi ntitwanzwe. Reka buryo nkwereke uburyo twanzwe. Ntitwanzwe n'Abakongomani gusa, ndetse n'Abazungu ntibadukunze. Babonye ko izina ryacu ari ryo rigomba gucuruzwa mu buryo bwo kugira ngo batumareho. Guhera ryari tubwira amahanga, tubwira Nations Unies akarengane kacu, kandi bakakabona. Kuranyumva neza? Bakakabona bakabibona ko turengana. Not happen. Nta kintu na kimwe gikorwa kubw'inyungu bakeneye muri kiriya gihugu, ntacyo bakora. Icyo nicyo cyambere ngusubije. Second, aba Banyamulenge bitwa Kagara batuvuyemo bashaka kutugambanira kubw'inyungu zabo, inda zabo nini. Yani bivuge gute, abangaba kubera ko ibo barashaka nko kuva mu bwoko, nimba ariko twababwiye, twarababwiye ngo nimushaka muve mu bwoko mugende mwitandi moko, kubera ko ndimukira Abanyamulenge. Nta munsi baravugira ubwoko, nta munsi baratakira ubwoko, ahubwo baza bataka ikindi gihugu ngo gifasha kivuge cye gihugu. Baza bataka u Rwanda, kuko birazwi bakataka u Rwanda. Umva nkubwira icyo nshaka kuvuga. Bataka u Rwanda ngo ruradufasha, bakarwataka ngo nirwo ruduta mu bibazo. Yewe twogira Imana tukafashwa n'u Rwanda, twaba tumeze gutya. Ahubwo se none se abandi bose bagiye bafashwa, ibo bageze ku ntego. Urugero nibyo twavuze ngo umwana iyo umujaye ukamushingira uzumva uguwe neza, ukareka kubaka urugo rwiwe. arabashingiwe. Ndibuka Museveni yafashijwe na Tanzania
n'abanyarwanda. Yes, Museveni yafashijwe na na Tanzania ndetse n'abasore bamwe barimo ba Fred Rwigema abandi mu Rwanda bafata Ubugande bakuraho Idi Amin Dada narumva nuko babaho nyuma Fred ati nanje gakwa kundi naje uko twabafashije nimuze naje mumfashe turebe nimba abanyarwanda batwabukura mucura muri burindi bari kucura burindi ndio akachukua hatua wakasema wawili watatu wanani wasonge mbele, wawili wakufe ama mmoja wakufe wengine waendelee. Nibwo gufashwa nabo bafashwa na Tanzania kandi ndetse bafashwa na Uganda. Sivyo? Ndetse hava abana b'abanyarwanda Burundi ndetse n'abanyamurenge bagenda bamwe bavuye muri Kongo baje gufata. Bakuru banje nje bari kuba mu muhanda muri village imwe baratabaye batabara Rwanda ndabazi nabo ubwabo bagenda bafata u Rwanda bafasha u Rwanda bafata igihugu bararucika narwo bararucukije nkuko bacukije Uganda baba bagabo ubu barigenga u Rwanda nta urugenge ise banke y'umutegoni babashingiye hari ico baba bategeka gusubiza inyuma. My friend twese dukunda abahanga kandi dukunda abanyabwenge. U Rwanda harabarufashije kugira ngo rugeho ariko saizi rwaracutse rwabaye abagabo cyane rwiyubaka kubaka ibitekerezo bizima igihugu baracura cyane baravuga ngo abanyarwanda mugomba kwigira mugomba gutekereza ku banyamahanga uko mugomba kubaho siko byagenze kandi u Rwanda ni nubwo akagara ka Rwanda nkunda abahanga akuriya mugabo nawe njya mubona umugabo n'umugabo mani azi icyaharanira hari ibintu avuga hari ibintu uvuga utegeye muri politike ariko izi patriote mu patriote n'umuntu ukunda igihugu cye wifuza ibyiza by'igihugu cye tureke kubivuga mureke kurwanya igihugu kandi yarwaniriye igihugu cye. Rero ibi bintu rero Jovite warumbajije noneho rero ikibazo cyane kibaye aho nashaka kuganira bukeye mwebwe abanyamurenge tugisha ukuri twebwe tujya muri politike tureka guhisha ubu ngubu rero ibintu byose byagiye ku mugaragaro ntawe ubwisha ikintu n'ibintu bikavugwa n'uyu bikavugwa n'uyu nguyu bivuga ko M23 ifashwa n'u Rwanda hamwe na twirwanira kuki mwebwe abanyamurenge mwatabaye u Rwanda kandi bivuga ngo mu akarengane kanyu niko karengane kabo kuki mwebwe mucikamo bamwe bakumva ko bagomba gufasha FARDC nyane leta ya Kongo gukomeza kwica bene wanyu abandi bakavuga ati bene wacu ahubwo muri kugambana mureke natwe twirwaneho iki mwebwe abanyamurenge mwaba mutumva iyi ideology yo kumva ko mugomba kwirwanirira yo kumva ko mwabona uburenganzira bwanyu ahubwo bwanyu mukabicuragurira. Jovite dutega amajotsi baduteme oya sicyo mvuze ahubwo nuko bamwe muri mwebwe mwagombaga kumva umurongo bakobwa tsebe abo ni bamwanga mwabo aza yanga ivy'iwabo mwaze gucuka ibo oya nibo ntibanze no gucuka ibo ntibanze gucuka ibo tibakeneye ko ibi birangira bakeneye ko bikomeza kubera inda zabo kubera akazi bafite reka mbikwereke kubera akazi bafite na profit zo kugurisha ubwoko oya nta profit bagira uriya kabwiza ukuri hari kintu ntebe nyine profit yabo
ivuga nibo bayizi nta profit yo kukugurisha ubwoko bubaho wowe uzirengera akazi kawe ugome muri iyo fonction yawe uhembwa ibihumbi bingahe by'amadolari gusa naho ibintu uragurisha ubwoko ufite ubwoko urabufite uri nyiri ubwoko none dore ikiko igaragaza ko bagurisha ubwoko igihe twaturengana ntibazatuvugira bazabaceceka aho bari Kinshasa igihe havutse ikibazo cyo kwishira hamwe kugira ngo turwanye bino bintu bakaza bakavuga kuranyumva neza ibibazo bashinja u Rwanda yaba ese mwa abanyarwanda mwadufashije bamuyomba twarabatahuye none namwe nimudutabure amashaza n'ibishimbo bamuyomba kumva iyo ndiri mukunzi ivuga urumva meaning yayo bamuyomba twarabatabuye natwe nimudutabure amashaza n'ibishimbo kubera ko ubu nyine yaba u Rwanda rwari rudufashije n'Ubugande bukadufasha ngo budufashe budushingire kuranyumva neza budushingire niba mara buducutse nitumara kubera ko Kisekedi impamvu twebwe ntitwanze leta ukundi reka ariko abantu dore ukuntu bazatwinya ni ukuri ntabwo twigeze twanga leta ntabwo twaze leta twanze ibikorwa bya leta twanze ibikorwa bya leta nose Jovi nimba uhavuga ngo bari bakwishe bari bagiye kugutwika kubera ukusa dore ikibazo si wowe nyine reka mbanze ndangize ubane kuvuga Kamizobe bamukuye mu modoka irimo abandi basirikare tuze abandi basirikare ba shefu be baramutanga ngo bamwice bamurye Kabongo hariya ari mu muhanda ari kumwe n'abandi bamwisha abandi bahagaze gutya bahamureba uzi icyo bivuga kwani mwabakongomani cyangwa se mwabanya nyinyi nana mwaroga ninde wabaroze mwakagaramwe ibyo ko mutigeze mubivugaho ngo mubikomoreho ariko ngo nuko bavuze ngo twihuje na Mventura murasaze murahagurutse Kinshasa ngo muraja ngo kumuvugizi wa president ngo mugiye ngo kumwe kumbe ko barihakiriza baba baza bihakiriza Kinshasa kuko bazi ko bari mu mutekano muke bagiye gusaba kwihakiriza dore kikwereka yuko bayihakiriza tibari kumwe n'ingo zabo hari ya benshi ingo zabo zimwe bazihungishe mu Rwanda izindi ziri hano muri Kenya twarazibonye tuza ahantu zituye abandi bari hehe abandi bari i Burundi kandi ngo akorera leta kandi ngo ari muri leta nimba uzi ko leta yawe neza uyifushe kuki utaba n'umuryango wa Kinshasa kuki bamwe babajanye muri Belgique abandi mu hehe abandi babagena mu bihugu byo ko mutabagumije aho ngaho ariko shabo mwagiye mureka kubazanda nini inda nini ko zabishe muzapfa n'izonda muzopfana umuvumo mutakufa na alana mutakuwa naje gusanga abagabo bita ngo nakagara urane imyumvire miki imyumvire iri bugufi hari igihe mani bakwereka igikutano buriya politike yose bane barirengagiza kandi ukwirengagiza dore urana politike yose niyo politike ntabwo ureba ureba nyuma yaho aha ni nyuma ukareba niko bigenda politike abo bakagara bareba inyuma bareba ikintu kiri kaburo bakaba bareba ngo u Rwanda rwakoze ibi kunyamara bakirenganiza ko hari n'ibyo u Rwanda rutakoze kandi byababayeho cyane ndabesha ku bwoko bwabo nk'uko bo babishinja siko bigenda se ariko reka mubwire bakuru bacu twebwe turi generation turahagurutse natwe muri iki gipindi kugira ngo tujya tubaha rimwe na rimwe ingingo ntimukumva ko ari mwebwe mufite ingingo gusa zo kubwira abantu ko nk'aho mwebwe mufite gusa ubwenge nk'aho mureba indi mufite ikindi kirere mwe mureberaho ibintu bitareba
ikirere mureba natwe twe turebamo mu buhe buryo rero njye ku giti cyanjye nakumva ko sibyo nta kintu na kimwe cyatuma muca umubano twakagombye n'ibihugu gusengera bya hamwe East Africa mu buhe buryo rero East Africa nibo muturanye abanyamurenge baturanye na East Africa Yewe. dufite u Rwanda dufite Uganda Tanzania, dufite Burundi, dufite Kenya. kandi buriya byose uko byagenda kose abo muhuje ururimi lazima batakuafekte ntushaka kuba muri bo sinzi icyuba kandi n'ubundi muhuje ururimi Okay. dore kandi nkagusobanurira mu umututsi w'umunyamurenge cyangwa se umunyamurenge isura ye n'umututsi w'i Rwanda w'umunyarwanda nagera muri Kongo bazicwa kimwe cyane exactly neza cyane hanyuma neza wowe rero ushaka kwikuraho ikintu ngo si cyawe ariko nawe kirakureba David icya kabiri urumva wowe rero ubwawe nyiri ikintu hari kuvuga ngo buriya biragora bro kugira ngo ngushiremo ikintu njyewe mbona wowe utabona ntabwo nakubwira ngo abanyamurenge bari kwishwa uri umunyamurenge nyamara wowe utarabona kuri kwishwa abari kubibona ni ukubyirengagiza reka tugere ku musozo w'ikiganiro tubwira abantu ngo tuzagaruka David uranyemereye tuzogaruke aka ni akantu dukasemo gatoya ariko tubabwiye ko tubabikiye byinshi wa munyamurenge witandukanyije n'abandi hari igihe gusa tugira imbabazi tuzokubabarira nuza mugasaba imbabazi igihe cy'imbabazi kandi tukabara tuzogufunga gusa n'igihe gitoya gusa tukubwire ngo hari umugabo wakoze ikiganiro abwira yagikoranye n'umuhungu wiwe naho amubereye se wabo abereye uwo munyamakuru se wabo aramubwira ngo ikintu cyose ubwoko bwemeje nk'umuntu w'ubwoko ngomba kucemeza naje sinoja guhakana ikintu ngo nje nyine mu bwoko ngo nije ugiye kuvuga ngo yaye ngo sibyo urinde ubwoko icyo cyemeje none wowe reka tubabwire ngo mukande subscribe kuri Jovit official dati abandi mukande subscribe kuri MI African TV mwese aho muherereye reka tubwire ko tubakunda tuzongera tugaruke Imana ibaho umugisha kandi murakarama mukagira Imana ikiganiro cyacu nakagaruka